Fatalo fatu Samoa malo le soifua mau e tatou tunu i tono mau tamalawa fatalo fatu swafa man malo Yesu Keriso ele nei fo i tu la fiafi pe fo so ino tatou prokalame mai yaso le yaso ne rofa peno fa nga solo ya tatou Bible study fatalo fatu nei vaso fo amen o te Lord nei vai yaso ele to mau a mo fo nei vai yaso yo no mo fo lo fe au manga ruenga e koi fiu e koi kuri vai yaso ya le fatalo fatu ali swafa manu malo Yesu Keriso ya lutato li lutato faola a fe ole fatu a fela o pepanei o Kevin Luiva le nei lutato Bible study ya pe ona fatino nei yaso lua taitasi ya master of taitasi le tu la valu ila fia filte mi Sila ya ila Paulo yo tele ilo me uma ya onisi fo ofion pa ia le tu tato te
tilo iai ma tātou whai o tātou mawhawhong o inai i tātou fu mea whiong po ia lea tua o ngā ia o hao o hai whaatonu wa ia te tātou ia o whiong po ia lea tua ia peilau na iai a tātou o onga ia ngona fo ile loto mawalalo ia marifa mawalalo i lumo lea tua ia ili wha o ngā ina fo ia ili nei fo i tu o le ala leile o ino lana whiong po ia ilana whanau, you know, it's an honor and a privilege to serve you guys. Au na te ate o tau o te whiawhianga ia te au. Ia o maua i se awa no te au na toi le tino Keriso. Ia ma o whaapea tu ai ia tātou o le whanau o Keriso. Ia tātou fo i o le tino Keriso. Ia le se na te iloa mea o mai tātou whaamoe moe le nganga o le tua. Whaamoe moe fo i o le nganga o le tua. E ha o atu le alona nganga ma o ai atu. Ai fo se tala o te whaia e le tu sa haima le whina ngano o le tua. Ta talo i le tua tapuni, auni e langona. Amen. Amen. Don't limit God by the person behind the pulpit. Aua e te whaatapula aina lea tua ono le tangata lai tua o le pule raa. Amen. O lea tua. Tele teimi ua o whaia inisi o la hunga i fo inisio mea mo owa awa o ina fo le whionga pa ia le tua. Peo la sante nei whai stasio matoa o onga. Te o sau stasio tala vauwha mai e te au. Mai ino wa fa longo e kala ngoi le mele ma le mele tu sa o fa mai o lanta no tu la tu fa pe so e se mele ta no ile tu i tangata nei e se fu mele ka kala ngoi kai e se fu mele ta no foi le nganga le tu amen. How many of you know the Holy Spirit o your tato fa ya onga? Amen. No winga. Sometimes for o le te sau vo le lunga I e te fa longo for le upole tu ala we fa pia. Why don't we talk about something else, You know what I mean? I met that to know sim ta upule, what if I pio fa fita udi fa pia. Amen. If you believe God, I'm telling you, e tala noa tu le nganga le tu ya oi. Pole a lava kusa poke de kala ngoi. E ye se va e ngola utala e ono pa ia ile va ngana. Ai fa ala utele le nganga po ia afo. Ya te oi, I'm telling you, telo te mi fo ina ala ngoi nei fo ile. Le upo le atua fo ino le mea inisio vaenga e umo me tangata fa my man thank God I te mina e la unga me le upo mfape so o kiri ka uala mea but that's how the Holy Spirit work o lai tala noa tu ilenga pa ia right next to you nai no fo ta fo ilenga pa ia fa malamlama kunga le upo le atua amen tatu fa mo lalo I lumo le atua amen le tua matu ma talo yo luma ma o matu sauni e tala noa ia ma fa so fo ilo upu ele nei a fiafita ma talo I la wo fio se en tala noa la o fio ma e talaya o whaafonga lau whanau. Tala noa yo lato loto I lato umalawa wa whea ne ia fiafi. Aua na iei se upu tamai pa u se pala. Tamape au te patatalo I lau fio ia whaatau nuuina uma e la o fio. Lau fina ngalo ia whaapeo na wa aia tama ma wha confirm your word, Father. Ile ne ia fiafi whaafo ile vi inga I la o fio, Father. I ask you for utterance and unction and utterance, Lord, Father, tonight in the name of Jesus. Revelation and also illustration easy to understand tama atama o melinga ngana faingo fie ya te o me faino so tai lau whanau le nei fiafi ina I o la tau la ngona lau upu tala noa mai oe mafuta mai oe tama ono suafo o Yesu o le mavala au tuai nei amene ma amene amen tal tonu yo la e whaalongo I lo whaatua amen o I le whai ungo tatou ploka la mel nei o le a o tango ai tatou I se tasio Isi tasio tau tinonga, tere nisio tau tinonga nao mai, amen. Isi tasio video na tu ina mai. Tasio tau tinonga o te mana o tu ina hatu le fiafi nei. I le suinga na whaia ma se vavenga, na whaia e le atua I le o lango si tasio tama e ala le tatou Bible study, amen. How many of you know you can't change people? Amen. Ele mwhaina e suia tangata, na o le nganga o le atua, amen. Hallelujah. Na o le nganga o le atua mwhaina no suia tangata, so ele o tangata la, a o lo na nganga. Amen. Hallelujah. Ele nei a fiafi, o te lolo whanga solo re tātou ma taha upo re tatalo, prayer. Amen. Lena whaere tātou tatalo I le aso tofi lena mata mere tātou seriously o le tatalo. Toi mo so teimi halu I whaalongolongo I le amatanga. O le fiafi nei,
tele yo vaenga te talo. Amen. Ai, ni si o vaenga o tu wele tu lo loto ile ne fiafi o te fa mafa ia ile talo noanga. E ne mawhai o na tātou I loa, ia ma tātou wa ai e fo ila na fionga, e wha amalo si aua ia te tātou, pa wha apea te foi. Aune e tutu ora tātou live, amen, hallelujah. O le tele lava o taimi, let me put up the scripture. Tu atua tātou mauruma. It's really nice to see the scripture. E se le mana I o lo wa ai le fionga pa I ale atua. O le tele o taimi te wha alongo I lana upu. E pei lava o le vaifo I le pa ure pātua o le pato ngana lua kwa malu, it's not really sink in the word ale atua. Pea whaina alo whalongo ai. But once you see it, lo e wa ai atu ai, man. It's like not just only hearing it, but you also see it yourself. Like if I go, wow. Yes, it is in the scripture. That is the word of God. Amen. Hallelujah. Mena mana iai, lo va ai le fiong pa ia le atua, me tango fu fa mau lalo. Amen. Ne upo le tua. La fu si me tano tu ile tu te o ne fiafi. Amen. Me tango fu ile fa mau lalo. Ia. Ole a fa solo tato o nga tu le tato taimi. Amen. Fuka ko media markaimi. Amen. Fa talo fa tu mota malawa, ai nga uma lava ma futa mai o lunga ali ta mama tina, fa talo fa tu. E si tu finele o Imelda. E pia I think somewhere in America ma futa mai. I think e pia gaming e keropo se me o tasi po le lua va veo. E se ki ale alama si tu fine fo ile ma futa mai ai fa pena fo ia lofa mai la to uma. Thank you. Thank you. After tele lava mafuta mai fa talo fa to ya te o to se tu no lava pe a foi ona te mafuta man va vea o to tele o to le lo misi mai tato Bible study. Yo lo mo mo le sita for lo langi ana lava to tam fa tali tali ma tato Bible study. Hey man, vi ia le tua. Hallelujah. Te talo mai mo wa si fa so lo tato bo you know what I mean? Memo wa sa u te talo ile tua foi le ina ia ela ngona le tua mai lo loto. Amen. Tonu le Yohanes fulma le lima, le na tātou a matai, foi mai, ua le whirwhilia ue outou whetalinga ia Yesu, a ua whirwhilia outou e au, wa outou ina atu foi outou I outou o, ma ia outou fua mai ni fua, ma ia tu maua outou fua, ina ia fo ina atu ia te outou e le tamā mea umalava tau te ole atu wai, ia te ia ilo uingoa. Amen, hallelujah. Ole I to tonu le tatalo, o le olo tatou va ai tatou te tatalo I le tamā e ala I le suafo Yesu. A olo tala no foi upule na I fua le tatalo. Amen. Tatou o I le mua Ioane o lona mata upu I lima, not the Gospel of John, the episode, the epistles of John, le lona mata upu e lima, foi upu e se fulu ma le wha ma suma lima fo ma le tala ai fo a Ioane o le nei fo I le wha malosi o tātou maua Iona luma pe a whai tātou te ole atu wai se mea e tusa malona fina ngalo e whaafafonga mai o ia ia te tātou a whai fo I o tātou I loa e whaafafonga mai o ia ia te tātou e se mea tātou te whaatonga atu ai o tātou I loa e maua I tātou mea uma e mo I tātou mea tātou te whaatonga atu ai I a te ia. Amen. E tu tonu o foi upu lea le lo tātou whai tau atu ai e iei le mea tātou te whaia mua ai tātou te le tatalo. Amen. O le tu utuia mai tonu ifo mai a tātou tatalo atu I mea uma e tusa malona fina ngalo. Amen. O lona winga ile ngalu e ngā tātou e whai mua, o lea, su e mua le fina ngalo o lea tua. Ai tele I alu e te tatalo, va ai po le ale fina ngalo o lea tua I mea tau mai, pe a whai o le mai, healing na te tali tonu ai, o lea fo I le fina ngalo o lea tua I mea tau, marriage, pe a whai o lau marriage na wha le tonu, o lea fo le fina ngalo o lea tua I mea tau family, Amen. Su e mua lona fina ngalo. E o fo I tofta fonga malu I tau o leo langa le nei. Ma ai fo I pole ale fina ngalo le atua. I le nā vaenga. Ona e tatalo la I le fionga pa I le atua. Lono winga. Ai tātou te le I o e tātou te tatalo. E e le vaenga tātou te whaia mua ole. Sa I lia leo le fina ngalo le atua. Tātou wola e tātou e fo I tua tātou tusi leo Ioane le na a. Lono mata upus fuma lima. Actually, I'm just, revising this your vaenga I sa utala no I la so tofia. Pele na no to e pa I lava iai. Ale tato tele yo o tele si vaenga o tato te talo. Tato te atu fo ilele. Tali le fesili fo ile. I say ai mana o mi en tato te talo. Why? We need to pray. I say ai te talo ai. Amen.
Hallelujah. Umatato atu tali fesirina le fiafine. Fa atasi fo ila ia man masesi ova henga tatu fa moe moe lavan ngalue mo le nganga ole tua. Amen. Hallelujah. Fa mela I ole foi upo fitu ole Johannes Fuma lima foi upo fitu fo mai. A faito te tu mau ya te au. A tu mau fo ia upu ya te oto o Yesu le fetalai. O mea umalava tau te mana na o iai. Tau te ole atu wai. O na whaia lea mo o tau. Amen. Hallelujah. Fa mele tala tu spaia a faito te tu mau ya te au. Atu mau fo ia upu ya te o tau. O mea umalava tau te mana na o iai. Tau te ole atu wai. O na whaia lea mo o tau. Amen. Hallelujah. It's like the Holy Spirit is like really confidence. Tala Yesu for me, I feel to mau ya tau tu mau upu ya tau. So se mea lava te ole tu Kevin. So se mea te ole tu ai. I lo ingo e tu sa malo fina ngalo. Pe tu mau upu. E tu sa mala o te whaia. Amen. I will do it. Amen. Hallelujah. O tātou wa aile fiongo pa ia lea tua. Ese le matau tia. Man, hallelujah. Ese le matau tia o fiongo pa ia lea tua. Ile, to tele niso ila tau fo I tātou te wa ai fo ila I tonu le fiongo pa ia lea tua. E tā ualo tātou, lo tātou I loa lona fina ngalu. Amen. E tātou tele yo lava ile. Atatu yo lava I disi lava vaenga e aona e alu mo tonu su ele fiongo pa ia le atua pole ia le mata upo le atua fa tatau le na vaenga ai si wan mo lava e tatala mo le vaenga le atile ole ele foi upo le lungatu. Amen. Te le tatu mata upo ne fiafi tatalo ile nganga le atua so swadi. Hey guys, pray for me please. For me tala le an foi sumle no mai ua le filia we auto. Ua filia auto e au. Wa auto ina tu foi auto yoto wo ma ia auto fua mai ni fua. Ma ia tu maua auto fua ina ia fua ina atu ia te auto ele tama mea umalava tau te ole atu ai ia te ia I lo uingoa e te tatalo I le tama. Amen. You pray to the Father. E te le tatalo I le anganga pa ia pe te tatalo ia Yesu. E te tatalo I le atua le tama o tala na Yesu. Amen. But you can talk to Jesus and talk to the Holy Spirit. Amen. You can talk to them. You can talk to Jesus. You can talk to the Holy Spirit. But when you pray to the Father. Amen. Fatonunga na Yesu. Famela tala Yesu I lo ingoa. What does that mean? Ola le winga I lo na ingoa. Amen. Hallelujah. Ino ufai atu Yesu yo to wole atu I le tamai lo ingoa. Ele ife me ha ila la fola apostolo pole alo no winga. What la winga lo tala ole atu le. Ono le la to le atu manga o masani ai. Le faonga ino le ingo se tangatolo o yeise pule po se tangatolo o yeise authority fo ilele. E faonga lo na ingo e talo sanga ai pe ask yeise me fo ilele. Amen. Tato woi to le tusi lea. Tusi al mua Samuelu. Ti utango e vatu si na hata fata I fo ilele. Mua Samuelu o lona mata upu e lua lima. O le tala lea ai fo e ta vita le tala ta vita le la awina ai fo e ta vita nisi e o ana I oi karamelu fa mari tala ai ta vita I fa mai sa ye le tasi tangata I meona o ana mea fo I sai karamelu ua tangata ola lava ia sa ia te ia o ma moe e tolu ngā afe ma oti e tasi le afe sa sele fulu o ana ma moe I karamelu. Yasola, ele yengi bank, ele ese AN, ele ese ASB bank, pos ANZ bank, pos Respect bank, yasola, ai pe sa fua le tele por tamau a ingo tangata, sa fua I le tele o mo ma moe, o povi, o oti, o waina, o falawa, ma au auna, pe o inana fua I le tele o mea tangata, le ala famela I mai, fa upotolu, o na pelu le ingo le tangata, o api kaila le ingo o lana va, o le fafine ma fau le lei, ma le la le lei, pe ia le tano I to lua I foi upulea. Amen. O le tane, o le fina u vale ia, ma le leanga I ana mea e fai. O le sa, o le
o le sa ka lepo foi o ia. Fai upe whawha mai, ua whaalongo tā vita i le vao, o lo o sele e nā palu fulu o ana mahamoe. Whaalongo fai upe lima wha mai, o na awina atu leo tā vita o tau le lea i toa se fulu, ua whaape ane tā vita i tau le lea, o a e ia outou i karamelu, mo atu ia nā palu, mo fo atu ia te ia i lou i ngoa. Whaalongo i whaingo na whaatonunga. Whai mai le tala tā vita i ana au no matau lefa mai. Hoi o ia nā pelu. O i ai avere whi au i lo i ngoa. My name. Amen. Pio le tau wadi atu le ato le wingo o lo i ngoa. Whai mai la i o le tala a tā vita. Tau te whape atu i le ua tangata ola. Ia manuia oe, ia manuia lo a inga, ia manuia au mea umalava. Ole nei, wa o whaalongo atu o loo ia te oe wa sele fulu. Ole nei, o au leo ma moe sa mātou no foma i mātou, sa lea whaina i lātou, e lea i fo i se mea na lei loa ia te i lātou, iaso uma na lātou iai i karamelu. Ia e fesili i au tau le lea, lātou te tau atu ai ia te oe, ma ia alo whangia tau le lea e oe. A wā o le aso le lei ua o atu wai i lātou, ia e fua i ane se mea e so ona maua, e oe i au na maloa tali i o tā vita. O tu sort fe au le loa tu o tā vita yana i tau le lea mau au na e oe ave le tangata mau mea lea, e oe tau i ailona ingoa, e au mai ni mea si a i lātou. Amen. Whao ngalo na ingoa. Amen. Whai mai nora whalongo whana whi upuiwa. E sile mana whi upuiwa wha mai. Ua o atu tau le lea o tā vita, o na lātou whai atu le ia nāpan, e pei o upu nei i le ingoa o tā vita. I le ingoa, in the name of David. O na whaalolongo ai leo i lātou mana i whaperitania. Amen. Whai mai whaperitania. When David's young men came, they spoke to Nabal according to all these words in the name of David, then they waited. Amen. Ina ua whaiatu in the name of David, ina ua uma na avere te au. Le upu le fina ngalo tā vita. When they say in the name of David, ngatai roi ngā. Ile I koe whaopopo asisi mea I lunga o kore te au. Nana na whai mai I le suafa o tā vita, la tau whaataritali roa. Amen. Wale, ele I whaopopo au iai fo ia tau le lea I lunga o te au, na turi la tau e au mai. Tu samari fina ngalo tā vita. O tu tau moa mai la le winga I lo ingoa. I think in the modern days, fo lele o whao ngā ina I lo ingoa. O le mea fo lele, alu e whai le whai lau tusi e whai le tupe ia te oe wo whai atu ai. Amen. So now it's using my name. O le winga la na tala Yesu, to te ole atu I le tamā I lo ingoa. Le o Kevin, le ingoa Yesu. Amen. Fumeta fo a Yesu I o to wole tu tama I lo ingo le ngo Yesu. Hallelujah. Amen. Lona winga au tato wole le tama when you say in Jesus name, which mean o mea uma yana e te talo ai, o mea na e tusa male afionga le atua, e tusa male tusipa ia, pe according to God's will. Amen. Pe au na ia tā vita no. When they say in the name of David, for me no atu ta lava le fe au na whai mai e tā vita. Na o te mino whai mai in the name of David, o na ngatai rola I ngā, ele koe whaopopo iai. Amen. Lono winga, mea nau te whai atua a whai e te alu te tatalo, alo e wa ai mua fina ngalo o le atua, I o ngā tasi lau te talo, ma le fina ngalo o le atua. Amen. Wha mai la ia e whaafofonga ai le atua. Amen. Hallelujah. So, ole tahua ina o fia pa I lau nisio vaenga na e tali ia, I le vaenga o te talo. Ai, ole fia fili nei. Hallelujah. O le foko makar kako pai postari vai asul ngai. Amen. Ato wartu se manta yo. Mata yo no mata upos fulu valu. Foi upos fulu valu mas fumariva. Fa mai le tala. Fe tala inga le a Yesu fa mai. E moni o te fai atu ia te auto. O mea umatou te fusifusia I le lalolangi,
e fusifusia ia i le langi, o mea uma fo i tau te tāla i le lalo langi, e te talaina ia i le langi. O te whai atu fo i a te outou, a whai e loto ngatasi se to o lua, le la tala no le prayer of agreement, o outou o i le lalo langi, i se mea la te ole atu wai, e whaia lea mo i la ua e lo utama o i le langi. Fo mai a loto ngatasi, agree. Amen. O i la leo mai lol me folo ta talo to atele i per talo to lua. E se leo ngar foi upule yunu ngali. O ngali, hey, this is your verse when it comes to prayer. Amen. Saule tama, saule tina, a lua ta talo fa atasi te lua ulima, agree le me tasi. A lua mana o ta avale lang muanga, agree le ta avale lang muanga. A o ta talo lo le toe ina le ta avale lang muanga. A le manga o le pasi. Amen. Por leke mga ase loli, you are not agree. Rono winga, ese mea lai te lua te talo ai. Amen. A ho fo lana lua, pray the prayer of agreement. E te lua agree. Rono winga. Fa aise me se tasi te lua agree i ai. Amen. Lot of people fo lele. A whea tu nei te talo i le mai. Mea nei tā ua i le whea tu te talo i le mai. On tasi no tangata te talo. I agree i le tangata. Ese ina ia awangi kakalo lesi, ese umame kakalo ai. Amen. This is the prayer of agreement. Amen. A whailete mana o te whaonga ina le te talo le, whamari tala tu spa ia, o te whai atu fo ia te auto, a whai e loto ngā tasi, ia tasi le loto. I se mea lai te rua ta talo ai i le atua. A whai nei te rua ta talo i le atua i se pole a lava, wha malo longa le atua. Agree in one. Yo mai o lua loto ngā tasi le lua mana onga nei lumo le atua. Ona lua ta talo, whamari tala tu spa ia, e tali le atua. Pe a tasi le loto. Amen. Hallelujah. Ai le yo ola foi upu lona se fulma le iwa. E le foi upu se fulma le valunga i lunga aku a. O le tasi o foi upu e tele ina e le o lai fese e ta iso lo ai le mala malama o nisi o te lo fai atu fai pe o tato uma. E nisi o ila tau e le o mala malama e foi upu mua mufa mai. E moni o te fai atu ya te o tau o mea uma. Tau te fusi i le lalo langi e fusi ia i le langi. O mea uma fo i tau te tāla i le lalo langi, e te tala ina lea i le langi. Amen. Le lala ualu e ta tala a tō ale lea fo le mataha upu le neia fiafi. Amen. La te tala tato wō umai fo i upu telo fo i upu. Matusi lalo, ina ia eiloa, po le ale wingor fo i upu lea. Amen. O mea e fusifusia i le lalo langi, e fusifusia fo i le langi. O mea e tā la i lalo langi. E tā la fo i le langi. Amen. O tau loto no tu spaia. E le o fai mai e tasi se langi o ia. E tolu langi le tā ua tu spaia. Amen. Whamata la polo na i lo le tangata na alu le langi tua tolu. The third heaven. Amen. O tato i loa umalamala. A fai ele mea tā o le third heaven. Which mean ele mea tā o le first heaven ma the second heaven. Right? Amen. O lea lai whamatala tu spaia. A tato ora wha peritania. E tau mō mai sina mala malama o wha iupu wha mai. Surely I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loose in heaven. Mana ia le Amplified version that says, I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth shall have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth shall have already been loose in heaven. Amen. Lono wingo se whaupunga whaingo fie, o le a lava le mea te whaasaina i le lalo langi, e whaasa e le langi. Pete, po le mea le te tau fie le lalo langi, e tau fie i le langi. Amen. O le a fo i le mea te tatalaina, po le mea te whaatanga i le lalo langi, e whaatanga i le langi. Amen. O le winga le nao le whai upuna, le la tato wo e whionga pa ia le atua, tato wo i tuare ke nese. Amen. O tuare ke nese, e mo umalango le tusio le amatanga. Kene se lono mataha upu mua mua. Whai upe lua ono. Whamele tala whai upe lua ono.
La tātou e au mai le mele pe ai se ai a mata o mea umai tono tu spa ia e pe a mata tu lo langi e le a mata mai le langi o le telo tangata la fa tari langi I know o la foi fa tari mai le langi to o to fai tau tu spa ia foi o purenta to fai tau ne fo mai e moni to fai atu o to o mea to te fusia i le lalo langi fa to a fusia i le langi amen e le o fai mai foi upo o mea fusia i le langi e fusia i le lalo langi o me tā lai de langi, e tā lai le lalo langi, no. O le fai upa tuspa ia, o me o fusia i le lalo langi, e fusia le i le langi. O me e tatala ina i le lalo langi, e tā la le i le langi. Ai se ale me ma fo ina a mata atu le lalo langi. Le lata tu tali, why we need to pray. Amen. Tu tono le tusi le fo mai, o na fetala ia nei leo le atua, i nā tātou whaia i o le tangata i lo tātou whaatusa. Ia fōlinga ia i tātou, ia pule foi la tau I o le sami ma manu felelei ma manu vai fa ma le lau ele uma a to ma mea fetolofi uma e fetolofi I le ele fa alongo ele fainga ele atua o le tangata I lona fatu so fo mai ona fetala ia nei le o le atua o le upu atua le I le fo mai le upu Elohim o le wingo le upu Elohim o le e pe o le lau whaungas fata inga e pe o le ekalesia if you say church lotu tu se tasi le lotu. Ai to tele tangata le tutonu. Right? Pe fa penala le wingo le upule Elohim e tasi. Ai le tutonu ta male alo mele nganga pa ia. Amen. Tau mam nam mai. So on so life mai, on feta lai ne ai lea o le atua, ia tātou whaia ia o le tangata I lo tātou whaatusa. O le whaatusa. Fo mai, ia fōlinga ia te tātou, ia pule foi. Whalongo. Ona foi o le tangata o le atua e pule. O le mea foi la le nana, na te whaia foi tangata, o le tangata foi o le pule. Amen. Fo mena ia whaia le tangata tu ia le pule. I le lalo lang. Amen. Mai la ia fōlinga te tātou, ia pule foi la tau I o le sami, ma manu felelei, ma manu vai wha, ma le lau ele uma, a toa ma mea fetolofi uma, e fetolofi I le ele. Amen. Mai ona whaia le atua o tangata I lona whaatusa. O le whaatusa o le atua na ia whaia ai o ia na whaia e ia o I la ua o le tane ma le whawhine. Amen. Tato wola le tusi salamo. Salamo lona mata upu e. Hallelujah. Le vali tu tato wat salamo lona mata upu tasi lima. Se lau se fulu lima. Lona foi upu se fulu ma le ono. Famai le tala le tusi pa ia. O le langi lava, e ia Yehova lea. A ua tuuina mai e ia le lalo langi mo le whanau tangata. Amen. For mai le whaperetania, the heaven, even the heavens, plural. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth He has given to the children of men. For mai o le langi la le pule I le atua. A o le lalo langi, wea po le earth, wea to ina atu I le whanau tangata. O na whai mai no tala Yesu, o le mea le whaasa e le afoi, e le sai, ono le upu o le atua. Amen. O le atua e le pero kangaka foi, le kongi le moa e hu le afa. Amen. He is a God of His word. When He give it to men, o to ina mai e le atua le lalo langi tangata, o lala e rane le tangata le lalo langi. Amen. Hallelujah. E se le tawo ata ia la tato e vali. Pe ai se hae e afoi. Ino le tamalo I noia John Wesley. Tangata I noia Yohane Wesley. O se tasi o ia o le founder o le ekalesia metotisi. Amen. La ua molona uso jaos. Yaso lai ni wa mata la meetings fo ilea. Lo wa mata ia ona fai ia la, fo no mea. La crusade fo ia le la vea ina I tangata. O tangata nao John Wesley ona la unga. Mere tala I tustu singa fo ilele. Fo meika ngaka fepe eirunga la au. La unga tama loa, wa ele mamalu o le atua. Pa au meika kaka irunga la au. Ona toi fai lola I o lisi fongonga. Ona watu lola I o ai foi. O watu lola I o wa whaasata ngata toi fepe eirunga la au. Ke ua saulu mamalu o le atua pa ui fo sesi lalo. Ele leila pe pa ui fo le manga o le atua. Ale angana pa ui fongot fia maari. Inga nangi lola I o uma. Ai tu so le mena whaasai. Aso la ringa lue o le nganga o le atua tangata leo John Wesley.
Sangata tatalo. So o ia la le found down the lotu metotisi. Amen. Hallelujah. You know, the tele ito tono to singa tangata le na ia fai ese statements fa apia for mine. Ilana mafutanga remember. Whatever na mafuta tangata ne mane atua. So he says something about, you know, prayer, and he, you know, this is it seems like God is limited by our prayer life. He cannot do nothing or do anything unless someone is praying. Tu sole tonga fasa mo fa pea afu no mea e pe wo tatou fa tapula aina le atua yala ya tatou talo sanga. Ai le mawhai e le atua na whaise mea se I longa lava ya e ta talo le tangata. Amen. Mana ia o le a. O se, you know, e peo se revelation na maua me le tangata leo John Wesley. Fo ile la ua mafutanga ma le atua. Ile tele o taimi ana spende le tangata ma le atua. Amen. Hallelujah. So, hey man, for me te tau lava no tātou te talo tata wala le tusia. A mātaio. Mātaio. Mata upo e ono. Foi upo e valu. Foi upo e valu. Ole nei. Aua nei. Outou whaapei o I lātou. Awa o sila fia elo outou ta mamea uma. Ua outou mātati vai. A ole I ole atu outou ia teia. Foi me le tala Yesu. Maritala Yesu auni e peo au heathens ia bo le au fa pau pau. For mai ole nei awa nei o tau fa peo I latou. Nai tana no ana I tangata fa pau pau. Awa wa sila fia ele atua lo o tau afo sila fia e lo o tau ta mamea uma ua o tau matiti vai. A ole I ole atu o tau ia te ia. For mai o lai lo ele atua. Ai tātou tele I ole atu. Ai ole fesili. A whaila lai no ele atua. Mea ie maki vai Kevin. A lele kakalo aku Kevin. Ai se ale mea alai. Ona le alua e ale atua e afu I lolo le atua. Le mana o mea e Kevin se tupe. Tango le atua au mai le tupe. I lo ele atua lauma. Ai se ale mea alai. Ona whaatali le atua. Se ilonga e te tatalo. Amen. Tatuora mata upo iwa. Fetala inga Yesu. Fai upe tolu fitu male a. For mai le fetalenga Yesu fa upa tolu fitu ma tolu wan for mai. Ona fetalai tu wai le o ia I ona so. E tele le saito, e sele ina, a o le au fai ngā ruenga, e to ai titia. O lea, ia outou ai o ia tu wai I le alii e ana le saito e sele ina ia awina mai e ia ni e ngā lulue I lana saito e sele ina. For mai le tala Yesu wa tele le seselenga. Ai le se au fai ngā ruenga for mai. Tātou te tatalo I le li o le seselenga e awina te au fai ngā ruenga. A fai o lai lo e le li o le seselenga. Wa o ia o le seselenga o le se au fai ngā ruenga. Ai se aia la ina whaatali se ilonga e tatalo atu ia oe mau fato a. Amen. E se le tahu o lo malamalama I tu ia. Why it's so important to pray. Le ale mea le ina tahu o le tatalo. Amen. Tato o le tusia. Tu se Ezekielu. Ezekielu. Olo no mata upu e lua. Foi upu e tolu se fulu. Foi mai le tala le atua I. Foi mai o le atua le tano tu se Ezekielu lua foi upu e tolu se fulu foi mai. No ousa ili ya te ila tou se tangata na te ati na e ina le pa, ma tu I le mea ua le petia I o uluma mo le nuu. Ina ia o le faa umatia hai. Ai o te le I maua lava. O le, we faa longo me le tala le atua, le ifme le atua. No ousa ili atu se tu, I le vape tu, fo I le e tatalo otu ya te ia. E tao fia o ia ine I te ua tango e faa umatia le nuu. Ai wana le maua sesi, o le mea le nana mafua, ilo na faa umatia I le atua le nuu asea. Wale eise tangata e tatalo pe tu I le va. Amen. Fumaritala tu spa, ia maritala le atua no ousa ili atua se tangata. Na su ele atua, e se ale mea nala, ina le sau ale atua ia. Awa sau le atua su e se tangata. E se le leo le atua. Amen.
Ua e faitau atu i Iesu e le atua le tangata e tu i le vā. O le atua, o ia o le whaamasino sili. Amen. O ia o le atua o le whaamasino. Amen. A o ia fo i lao le tamā. Praise God. He's the righteous judge. Amen. And he's also a father. Ia peo to tele o le au whaamasino fo le wei nei tono lo langi le nei. You know, o la tau o whaamasino. A iei fu o la tau te to lua mo la tau inga o ili no ili whaapeo te mi umala ave o im whaamasino. Amen. Sometimes o no alu la tau inga ili o ius whaamasino o iol to o lua ma tamā o lan whanau. Amen. So ele ngata la o iol whaamasino. A o iol fo o tamā. Amen. Pe whapena fo ila le atua. O ia o le tamā o tātou uma. A o ia fo o le whaamasino tonu. Whaamasino sili. Amen. A whaila e nofo le atua i tua le nofo whaamasino. Ai ona le whaia le whai unga i le whaamasinonga. Pena te le whaia le whaamasinonga. O lona winga. E le tataula ona nofo i le nofo whaamasino. Amen. He's not worthy to be a judge. Pe a ona le whai le whaamasinonga. O le mea na e ao ai ona tango le atua e whai le whaamasinonga. Ona o ia o le tangata. Ona o ia o le atua. O ia o le atua a mio tonu. O ia o le whaamasino. E wana ingalo. O ia fo o le tamā. Amen. E le o taimi umala e whaamasino i le atua. O le tele o taimi. He's a father. Amen. To us all. Amen. Ona saulo le i o le atua. Ma tu fortale tu spa. Ia fo mea le totongi o le anga sala o le oti. So se taimi ala e pepelo. Oti. Kamai pepelo. Pena e a mio tonu ai le ivas furmon tupu tausanga. Ai kamai pepelo a. O lona totongi le tu spa ia. O le oti. The penalty of death. Of sin is death. Amen. You know, tu sa pita mai lai a lefa me tana tangata fungona is a white lie. Kamai pepelo a. O lona totongi le oti. Amen. Fo mai la ia. A saula le atua e whaila na whaamasinonga. Saula le atua o su e mai se tangata e tu i le vā. Ea. E tu sa e le o mana e whaitau atu i. Fo mai. Fo mai wa o sa ili atu i se tu. Ma tu i le mea o le petia i o uluma mo le nuu. Ina ia o le wha umatia hai. Se wha ai le atua. E sau le atua e whaila na whaamasinonga. Ai le o mana o le atua e whaila na whaamasinonga. Ai sea, e alofa le atua i tangata lai o. E alofa le atua ia o e pe a sau le atua e whaila na whaamasinonga. Mea nea leina mana o mia le atua se isi tu i le vae tatalo. Sau le atua la fasioti ia ino uanga sala ia i foi. Ia Israelu. Sau le atua fo mai mose. Alu ese. So kanga fasioki umaka ngakanga. Ai sau mose tu i le vae. Amen. Foi mai lo la i o tala mose i le atua. Vai, whangau la whangau aplamu. Amen. Fa manatu e mose i le atua lana upu. Ele i o ola to sao le atua. Amen. Sau le atua la fa uma so koma makomoro. Ai foi merta la le atua. Pe ole a ona tia e i la u. Wo Abramo. Alu le atua mai Abramo ku le va. Sau le ole Abramo fi na uma le atua. Foi mai a e mo unta to sto lima se fulu i a mio tono te la via ia no. Le atua i. Tu alu la mai ala pe a. Todo se fulu. I fa solo foi lalo. O pawale mena tupuranga walaku ia i for finga unga sko inga Abramo ngaka. Amen. Au te ilo ana fa pe atu Abramo ile tua e hala pe a mo na sangata mi o tonu se to atasi. O te ilo ai foi mai le tua o te la via inale no. Amen. Hallelujah. We vai mele tonu i. Fa fetai la ya Yesu. Amen. Thank God for Jesus. Martala tu spa ia o lo ia ile tato o sta ulanga sili o lo o tu ma fautua ile va. Now he's standing the gap. La o tu ile va mo o e ma o ilumo le tua. Amen. O la la tatalo Yesu. He's actually standing in the gap. O la ulo ia la le na te mi nei. O la tu la ulo ia mo oi. Yesu, amen. Ele mea la nai ta uai. So, o ia la, o le tatalo, o le mea la nto fai atu ngai vali atu. O le mea lea, o mea umalave a mata tu, if matalo fai upu na, amen, fai upu na le mata, yo na le na tatou, tatou tu sin tatou one, mata yo no na mata upu o le vali atu le, ele ata lea mo tatou ne fe, mata isu malvanu. Foi upo se fuma vanu mas fuma riva.
Fa mai e moni o te whai atu ia te autou o mea o matou te fusi e le lalolangi. Si, e a mata atu lalolangi le amata mai le langi. E se a, wa umana ave le atua le pule le tangata. O lala ia te oe ia lou o langa le lalolangi. A o le langi o le atua. O mea lava lai whaasae o le lalolangi e whaasaa fo i le langi. E le o tala noa lai le langi le i le atua. Le la tatou atu fai upa tuspa ia. Amen. O le tala noa i le si langi le lunga atu tatou. Amen. Tatou o i le tusia Efeso. Amen. Au te manao ia te oe tu upel mauna i la fo. I lo mafau fau. Le maule na o me fusfusia i lalo nei e fusfusia i le langi. Si? O me tā la i lalo nei e tā la i le langi. Saunolo fai upa sfuma le iwa na so oi fo i lalo. Fai mai le la fo. Le fai upa sfuma le iwa na i lalo i fo mai. O te fai atu. Fo ia te autou, a fai e loto ngatasi se to o lua o autou i le lalo langi. Mai, e loto ngatasi tangata to o lua i le lalo langi, e loto ngata i le langi. Mai, fo mai, a fai e loto ngatasi a se to o lua o i le lalo langi se mea la te ole atu ai, e fai amo i la ue loto maa o i le langi. Si, tu se, e o mea umalawai a mata atu le lalo langi. O le tele o taimi, o le tātou te whaatali le langi e lingi mengi whaamangi anga ma tātou whaatali. Hei, o le whaatali le atua le taimi e whaatanga i e oi le lalo langi. Amen. Tua le tusia Efeso. Ephesians, lona ta upu e ono. Le la tātou whaitau i le vahenga lea. Te mana ia te oi te vai. E te tā ua lo i lo le vahenga lea. O nei, e tā ua i lau sāvalinga. I loa o mea lai tupu i le spiritual realm when you pray. Ia e loa le mea o lai tupu i le va nimo i le teimi e te tatalo e matua talo tuspa ia fo mai o le mea tatalo a kri o rue lalo i lalo langi o na tali mai e le o le langi fo mai o le mea fusifusia i le lalo langi e fusifusia i le langi o mea tā la i le lalo langi e tā la i le langi. Amen. Hallelujah. Foi upe se fulu fa mai. O usoi, o le ofu tau fa mai. O usoi, o le toi upule nei, ia o tau loto te tele i le alii. Ma le malo si o lona mana. Ia o ofu o tau i ofu tau a to toa mai le atua, ina ia o tau mawhaia ona te te e atu i tonga fiti ale ti Apollo, a wā tātou te le tau matangata. Talongo. Fai upu se fulu lua fa mai, a wā tātou te le tau matangata, a o ali i sili ma fai pule, ma li i o le pō uli o le nei lalo langi, a toa manganga le anga i mea o i le langi. O le mea lea i o tau tangoe i o futau, a toa mai le atua, ina ia o tau mawhaia ona te e atu pe a o i le aso vale. Pe a uma ono o tau whaia o mea uma, tau te tū mauai lava, o le nei, i nā tutu mauia o tau, o fusia o tau sulunga titi le wha maoni, ia o ofu foi o tau iufi whata whata o le ami o tonu. Ma ia wha se e vaina o tau vae i le sauninga o le tala le lei o le file mu, ia wha o popo i nā mea uma, o na tango atu i le tali pupuni o le wha atua tua, tau te mawhai ai o na tinei o whana mu umalava a lo o leanga. Ma ia o tau ave le pulo tau o le o la tanga ma le pelu a le anganga o le afionga lea le atua. Whaalongo, e whai tau atu i le afionga pa ia le atua e whaai u le ofu tau i le pelu. Whai mai, ma ia o tau ave le pulo tau o le o la tanga ma le pelu a le anganga o le afionga lea le atua. O le ofu tau, o lona mafua anga lea lai ona e ofua, le tusi tutono whai upus fulma le vanu. Ele o se ofu tā, ele po se ofu moe. O le ofu a, ofu tau. Sauro le whai upus furmal varu, whai mai, ia o tau ta talo i le anganga i aso umalava i talo talonga ma whaatonga, ia o tau matala pea i le nei lava mea, ma matua tau sisi le whaatonga ma tangata pa ia umalava. O le ofu tau, ele o se ofu tā, ele po se ofu moe. O le ofu ta talo. E te ofu ala le ofu le na tala noa mai ei le afoi, le apostolo. E te ofu e te tatalo ai.
Amen. Ona foi o le ia le tau le la tau. Hallelujah. When you pray, o le mea e fusi e lalo le lalo langi. O laua fusi, o laua agree mai ile tua. A fai te ua, you know, te sauta maa, sauti nā te talo. O le teimi lava wala agree ai. Ona, tali lo la i o le atua. O laua, you know, mantua le tala tu spa ia for my, when we pray, according to his will, this is the confidence that we have in him. If we ask anything according to his will, for my, he hears us. But if we know that he hears us, amen, for my la ia, ona tali mai lo la i o le atua. O la laua tali le atua pe te talo. Ai se hala le mea lai ona. Ona le mo te talo pe no fai atu. O le ofu tau ato atoa e mafua ona fai, e le fai e tatu te tawhawhao ai. O le ofu tatalo. Amen. Ona o le tatalo, o le taua. Tato o le whaperetani. I just really wanna le tā ua o le. Ono e pei o le whaperetani e. O lai maua mai e le vahenga leo te mana e vali atua. For mai le tala Apollo. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand. Ina ima fai ona e tu. Amen. For my, so, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Let's no I mo me o afoi. O le o fai pule po ali ileanga po anganga leanga I le vani monimo. For my o le tatu te tau ma le au vaenga la le na. Amen. For my la for upas full martolu. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand. Amen. To withstand in the evil day, and having done all to stand. See, ole ofu tau ina ima fai ona e tu. So for my la stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Amen. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmets of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ole upu ole atua. To te loa le ofu tau. O vaenga umalava le ofu tau. E pui ai oe. Amen. It's all offensive. Tasi ale me defensive, pe tasi lava le me te tauai. Olea, ole peni. Ole pulo, ole me pui, ole karikar, me pui, ole surunga kiki, o mea umalava na, o me pui alo tino. Ana ole tasi ale me te tauai na ole peni. Amen. E te le maa lo lai se na o se karikar fa kua. No. Amen. E le fa pe o te lo tatou ngar fa kua ngar ka fiofi foi lele. Amen. We vai ska mafusu foi lele ngar pau le nga me fai kone mai ngar ka tuma mai ngar kari ai mo fonga malo. Amen. No, e tau na e tau. Ole ha. Ole upu ale atua, ole pelu. Amen. For mai ole pelu ale atua, for mai ia te oi. Man tu for tala tu spa, ia matala Yesu atu maua upu ya te auto. If my words abide in you, amen, you will ask and it will, be given to you. Ono le upu. Amen. Ole upu ale atua. Hallelujah. Tu sala, e maafua no ofu le ofu tau. Ona aha oina e te talo. E afu, e wha ma salo mati apolo, na e wha mati talo tu spa ia ina ia mawhai, ona e tu, te. Amen. Because you are standing by faith, o le la tu tupu mea, ina ia mawhai, ona wha ma salo, ina oi, for me to talo tu spa ia, stand, withstand, stand, makua stand, stand. Amen. Amen. Makua stand na upore atua. That's why I like to fight, because when you pray, o le taimi lava tatalo ai oe, tu tupu loa mea I le vani monimo. Le ai mase mea kupu le vani monimo pe ale kakalo oe.
Ona foi o e pure la lang. O le taimi la te talo i o pe tatu fai tau fo me o me e fusi le lalo langi, e fusi le langi, o me ta lai le lalo langi, e ta lai le langi. Amen. Fo me fula ia, ato o lua loto ngatasi i le lalo langi, ona tali le o le atua mai le langi. E amata umatu ai le lalo langi. E le amata mai le langi. Asea, o le tangata lai pule le lalo langi. Amen. Oa, pule, oi, o nai ai laua ia tatau le lalo langi. Amen. Pe mai fa ngare upunga a. O nai ia te oile ia tatau lalo langi. Amen. E whaatanga i oile atua, ma whaasa i oile atua. Whaatanga i oile mele lei, tu e whaatanga i oile mele anga, o oia. O lalo langi la, o le lei ma leanga, lai le tangata, mele ole atua. Amen. Amen. E ila le mea lai tupu. Tatu wore tu se Efeso. Oile tu se Danielu. Amen. Tatu oiva ai mo po le ale mea lai kupu le langi ya. Po le afta winga le kupu le langi. Tu se Danielu nom ta upo se funu. Daniel 10. Amen. Ka koe akur fa Samoa. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Fai upo te mau te oe te follow ale si tau whare tu lea tale. Tani elu non ta upo se follow. Fai mai le. E foi upo e lua. Fai mai ona po ia o tani elu. O a u tani elu sa o wha no ai i vai aso sa ato o toa e tolu. O le wingo le upo wha no le i his moon o lai fast. O lai ana pongi. Tolu vai aso na anga pongi ai ia tani elu. Fai mai la ia. Ele ai se mea le lei na u ai, ele ai fo i se ano o manu po o se waina na o ilo ungutu, no o le u ai lava, o ina mawai atu vai aso sa e tolu. Tolu vai aso sa ia, ele ai se meat ia pe le inu fo i se waina ia po se mea fo, tu sala, lasa iai me pena ai mo meo fuala, Daniel fatu solana ai, ele i fa pera na fa sa uma mea ai, iai mea sa fa sa, pe ole meat male waina e tolu la va yaso ato o toa ia na ana pongi esto ino Danielu 3 weeks. Amen. Hallelujah. Ia na ila le vision na va Danielu na fai tau mai lung ho o bala fai upse fulu. Amen. Tato fa longo fai upse fulu fa mai fa out foi. Ua pai mai a te au le lima ma fa ato o tuli a te au i o utuli vai ma o alo filima. Ona ia fa apea mai le i a te au Danielu e. O le tangata ua lofa teleina, ia e mawhau i upu o te whai atu ai a te oe. Mai e tū i lunga, a wā wina mai ai, mai nei au i a te oe, ua uma ona wheta lai mai ai a te au o nei upu ona o tū ai lea, ua onga tete o tala le angelu le na whai ata nieru. Sau wale angelu, ai o lai kusot sto ina la sata oto hui lele o lai sava ai le whaalinga. Wa ke ile tango ko kanga fu ile fa tu nga no fa tu li mena ye fai mai lo la io o tala la angel fu me fa pe mai ate ye Danielu e o le tangata wa lo fa teleina ye e ma fau i upu o te fai atu ai ate oi ma ye e tu ilunga a wa awina mai nei ya u ya te oi wa uma le fetalai mai ya te au o nei upu on o tu wai lea o ngatete fai upos fuma lua, fa mai le tala, fai upos fuma lua. Ona fa apea mai ai lea o ia te au. Danielu aua le fefe. O tala le angelu le fai a Danielu, fa mai Danielu aua le fefe, fa longo. Aua talu le ulua i aso, na e sauni ai lo loto e ma fau ma fatinga ina oe i lumo lo atua, sa faafofonga ina au upu, wa o sau foi ona o au upu. O fa longo le tala le angelu. Foi mai tala le angelu talu le aso mua mana tua o le tala le Danielu o le aso lua tasi le o mai le angelu. This is the 21 days le fatua o mai le angelu. Ale sau le angelu foi mai Danielu talu le aso mua na e fa amawalalo ai lo loto. Na e ta talo ai, na whaafofonga i ale atua i talo le teimina, ma o sawe ale aso nga. Le aso mua nga e kakalo ai, nga e kakalo e kusa marifina ngalo le atua, ma e quotinga le scripture, ma mea umana, o le aso lava le nana, sawe lo le angelu maritari. Amen. Na sawe lo le angelu maritari on the first day.
The very first day. Amen. Aso mua. Nena tatalo ai e tusa te mina vo lele nga mai scripture mwa umalava ngi menga mai kangielu mai le fina ngalo le tua ko fa kasi kakalo lo fo mena ia o le taimi lava na fa fo fonga ile tu fo metal tu spa ia ata to lo fa fonga le tua mauti no watali le tua. Now we see here the time he hears the prayer or the taimi lava na tali ile tua. Amen. Ele fa pena fa longo le tua fa pe okay se o ile va yaso langa ya lula ia. Amen. No. O le taimi lava na whaafafonga i lea tua, whamatala tu spaia, sa whaafafonga i nau upu, ua o sau foi ono o au upu. Notice, le tala le angelu, na ala na sau le angelu, e le o se fina ngalo o lea tua o upu tani elu. Amen. O le mea na mana o itani, o le mea na fusi e tani elu le langi, i le lalo langi. O le mea na aska o itani elu le lalo langi. Whaafafonga lo lea tua i upu ia, sau lo le angelu. Amen. On the first day. Ai se a wala I ona luas fu tasi aso fato a o mal tatalo ile lalo lang ya taniel. Amen. Why it took 21 days. Amen. To all for you pwe su todo for mai a ole ali o le malo o Peresia na ia te ya te au I po e lua fulu maletasi. For mai a ole ali o le malo o Peresia, the prince of Persia. Na ia te ya te au I po e lua fulu maletasi. Lua se fulu tasi yaso. Oa, fomena sau o lana te lesi ali isili ya te ia. Lesi angelu le anga le ilungo le vangi ungimo. Nga sau la le angelu le atua. Mikaeli, foi, kapirieru. A sau fe tau ima le angelu nga fomena I o tale fomai. A ole ali ole malo Persia. Na ia te ya te au I po e lua fulu maletasi. Fa auta foi, o Mikaeli, o sole awali isili ia, na ia maliu mai e fesoso ni mai ia te au. Na tu ua fo ia au I lea mea faatasi matupu o Peresia. Amen. Fa mai le tala le angelu, lau tanga fitu e fa matala fa whaingo fie fo ilele. Fa mai na saunga ia, ai laku, ai sau ake ke e aku le Perenisi o Peresia. Ia te ia. La kau sau a la fitau I mal Perenisi le anga lea. Ai se hale me wala ngte te ele o mana o le li o lo langi I lo ele au na le tua lo le fina ngalo le tua. Amen. O le tau mawhai e ta ofi le fina ngalo le tua. Au na yo o me lau langi. Remember talo Yesu and for my let your will be done on earth as it is in heaven. For my ia whaia lo fina ngalo I le lalo langi e pe o na whaia le langi. E le o mana o na ti apolo e whaia le fina ngalo le atua I le lalo langi. Mea na ala ino ane I le whanimo nimo. Te e atu I angelu na e o mai matali o tatu tatalo e kako ke kakalo ko I le atua e mai mea mo manguia. Ma mai le fina ngalo le atua le lalo langi. O lai ke e kamale anga I lunga le whanimo nimo. Fo mai le tala apolo. O le matou tau e le whaatino. O le matou tau mari sili ma whai pulo le whanimo nimo. A ofu le ofu tau. Ele o se ofu mai pa se fka ele. O le ofu tatalo. Ina ia mawhai ona e tu, pei o tanielu. Ea, lua se furu tasi aso o tu tanielu. 21 days, o lae stand. Stand, withstand. He hold on to it. Amen. Amen. O le fesili, o le ale me tupu le talo tatalo, pe ana wha avai vai tanielu le aso lona lua. Right? Is that a good question? Pe ana wha pena oro le aso lona lua, wha peka ngien, oi, ule kari me fo I le akua, ia. Ki pia ni ang pongi. Pea ure kari mele akua. Ya, bode maroro ka king. Do you know what I mean? Le ale me tupu, pea na fa pea ole ele itali mai tani ele o le so longo ai fa vai lo kangien. Ole akua ule kari mai ya, ile so longo. What about the 17 days? Aso no sfur fitu. Le ale me tupu pea no o tu sfur fiku ai fa vai tani elu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Te ilo a ona e tatalo e tusa ma le fina ngalo le atua. Ofu tau ato o toa. Ina ia mawhai ona e tu. Wha amasalo ki apolo e ki o ele o kari mele akua. No. The word says this. You hold on to the word. You hold on to the promise. Amen. Wherever are you to eat? A o ta ofi pe tanielu. La ve fi nau. Mata tupa yo lai wrestle. Ya ho ola na wrestle you pe me foi le e pe o lai tau fau. Amen.
tu so le kako ke kau fau mani kau fau mani fai pule o vangi mungi moa o le ka mo fai ka ofi ka le kako kalo ala foi kako ke ku le upole to no that's the answer of my prayer no wait until se imbawa ka dio lo kalo amen si e wiki pala ai o ki fa vai amen wash mai o ka dio lo kalo le so kalo hey ja por o ka dio lo kalo amen hold on to the answer to your prayer amen. As you hold on to it, look what happened. For me to tell to spoil while one make a heli. I will tau I may make a heli or la lava for me or life when I fit tau equa. To make a no or la lava if I can get one, it's time for me. So don't make a heli for tau him of hang on if I'm telling you for me. Langelo make a heli for tau him of house how will. Amen. Ole ala wo mo mai la break le nga sa wo mi kai le poki la wa nga ka tumma so lo. O mo lu mai lo ka mo e ma so lo mai ka lo ka. Amen. Le ala wo sa mo le ala fu angel. So lo le angel au mai le talo talo. Ya tan yenu. On the 21 days. Fa long of le talo to see. Il faut pelus fu il faut pelus fu. Fa mai tala le fu. Il faut pelus fu mai. On the fa pe mai le oia. Wa eilo ele me wo sa wa ia te oi ole nei ole a utoi foi e tau male li o Persia fa auto foi a waluatu ona sa wa ile ole li o Yavana tu so lai foi le si ali ole si foi ali ile anga ole si malo tu se peio lungo foi le fa te ingo New Zealand na se fa te inga a fe o New Zealand o lai ile mo le ali ile anga lai lungo a Pisi ke mongi lai lunga the principality of the air lai lunga. Wa umalamalani ni te talo tangata ia ke usiano I pio kakanga lai como foi ke e foi le ila foi. Ila li ina ai atato angelu yo me matali tato talo. Pe fa pena foi ila le fa aingal tu ia ile me la tu spiritual realm. When you pray, o le taimi na vana te talo oi, o le ke mi ngai ko ko poi mo me ka wa vangi mo. Amen. O le taimi na le fa matu supa ia. Hold on, ia mawhai ona e tu. O le ofu taula. E te tu e te talo ai. Ia e ofu tau ato atoa. Ina ia mawhai ona e tu. E te e atu i le wha ma salo mai ale ti Apollo. E le okali mai le akua iau kakalo. Amen. O le atoanga na o le afoi. O le ofu tau. O le ofu e te talo ai. Amen. Hallelujah. So, e te wa aivu te tono le tusipa ia. Tatu o mo e tali fesili le o ai le ali o Persia. Who is this prince of Persia? Amen. O ai ali isili e lunga vani monimo. Tatu o ile Ezekielu. Ephesians. Lona mata upelua. Fa upelua. Famatala tu spaya. Ole le tatu o tali o ai tu sei fa sino tu who is this spiritual being or this supernatural being? Le lungo le vani monimo le fa ingoino le prince of Persia. Po ole a li o Persia. Le na fa lave le angelu ale atu ale sa famatala tu spaya. No to sava valia na mua e tu sa male tu ale nei lalolangi. Le tu ale nei lalolangi. E tusa ma le tai o le au fai pule I le vani monimo. Tai o le au fai pule le vani monimo. O ai. O le anganga lea. O lo o matuanga lue nei I e whaalongo ngata. It's a spirit. Lenga lue I tu o tangata anga salama tangata whaalongo ngata. O tangata umalamala le te vai tunga le whaalonga ta. O lai lalo le pule anga ale li isili lea. Ale whai pule lea. Po o ali ima losi ia. O la toula ia lai po longa I tangata I o le lalo langi lea. Le ua umana whaasa o loto mai oi maa o Yesu. Remember? Nen tatu tano la sa. Wa umatotongi Yesu le tau ave ese mai oi mai lalo la vaenga ina po longa I lalo le anganga lea. Lena fa metal tu supa ia no fa mai na auto sava vali ia na mua tato umalama na sava vali ia na mua tato umalama na ilalo le ali sili le mua fa mai e tu sa male tai o le au fai pule o le vani monimo o le anganga lea o lo matuanga luene I e fa alonga ta o lai ai le anganga lai tu o lea o tangata ia o le tele lau teimi e kau fa ale king or kako kawa ai le e fa ale anganga o le nganga lai tua mena sa wetala sa wipe telu tala no mai Yesu fa sanga to Yesu fa matala Yesu ya petelu satani sa yo tua ala fa sanga ya peke
Asia tala no sa o le nganga lai tua. Le nganga lai fa nga ina le nganga la wala tu fa nga na me Peteru. Amen. O me foi na o le tele yo temi. Ino e watu ma fa nga ia te oi. Ma fa po se fina ngalo le tua na watu. Po le se ma fa ma ti Apollo. A fer ti Apollo. A wo te fa le o. A woni a ve o ma se e te fa le o ma na onga le ti Apollo. Amen. Ai a ve o ma se fa le o le fina ngalo le tua. Amen. Hallelujah. O la foi ma na o ti Apollo ya fa ele e foi e fa sanga me la langi. Me foi langa so fa ngata ngata. Amen. Me nga sa fa ngata. A tu fa te oi. Tu sa lava o ti Apollo. A fa ele ma se la langi nge kaukala. No one no, ele ma se kaukala. Ma kwa fiu ki Apollo fi kaukala. Ele ma fa kaukala wa fu ele ma fa kaukala kala ngoi kanga. Ma fu ele songa tino tau talai. Ah, ele ma fa ki Apollo kaukala fu ele se longa lava sa ki Apollo fa nga ma se fo kam fel ki Apollo kaukala. Me na nei o to tele o, you know, tato ro uma, to tele o tangata la ua they are yield to the evil spirit. Me na la in sa ule ti Apollo fa tau tala mai fa mo lunga. Sa tala, you know they talk evil. Eleanga ia, you know, leanga loto, leanga matala la to te fire. Amen. Leanga ma fa o fa na una ti Apollo. They are evil. Wala tu au ia ngala au ngala ko la ko ka ma o ki Apollo. Amen. Au tatou fa na ole tua. Au ni tatou fa leo fu le leo la tu tama. Fa leo tatou fina ngalo ole tua. Let his will be done, you know, on earth as it is in heaven. Fa ele fina ngalo ole tua ile lalo langi e pei ona fa ile langi. O le fa no ta inga lea o tatou umalava. Ia mafai ona fa ile fina ngalo ole tua ile lalo langi. E pei ona fa ile langi. Amen. A o la no tato faia ofu tau ato toa si tato yo la tusina mata yo. Po le la o e mo le a. Pe o e tau mo me le ato foi o pure no to mo faia tau vali atu ia e mala malamba. Ai le i alu be no matato o onga. O le mata yo sfun mal valu le foi o pos fun mal iva. Foi mai e moni o te fai atu ya te auto o mea o mato te fusi le lalo langi le nei. Fumai la ia e fusi ai le langi. Amen. I le langi la ia ile atua le langi tua tolu. E le engi me o fusi maka la i luenga. Amen. O le langi o le atua. A o tatou fai tau o foi tono tu spa ia tu se yuta fa so tu na la tala noa i le apitanga o angelu. E le langi e le vani mo le lunga to tatou. La fai ngo ina, you know, first and a second heaven. O ina la le fusi o mea la tango o fusi a fai la fa te inga le fa meta la tu spa ia fa longo le fa u pu a foi sulu ia fa mai o te fai atu fo ia te auto a fai e loto ngatasi se to o luo o auto i le lalo langi loto ngasi a fa mai i mea la te ole atu wai e fai a lea mo i la ua e lo utama o le langi e fai e le tu le langi le na tato fa alongo ma tu fo tala tu spa ia i le tu se tani elu fa meta ale angelu talu la so mua na e tatalo ai no sawa ya when you pray o le taimi la mana fa fo ngai le tua no sawa le taimi na. Amen. Ai ole ofu tau le na tatou fai tau tu ai pe no fai atu ole ofu e tatalo ai ole when you pray you are fight po let it wrestle. Amen. Ele ngata te tatalo ala fo ite tu ea you are stand you must stand ya ia umia e stand le tua kuku e me ele tua sia because be ofu tau. Amen. Hallelujah. Ole tau ala le na ole ofu tau atoa ina ia mafai o no tatou tatalo mo tatou tutu inu mo le tua tatalo fina ngalo le tua a o saua tali o tatou tatalo la au mai a la o tatou, you know, it's coming you still hold on to the word. Amen. O la lava te ta ofi le upu le tua. I'm healed. I'm not walk by how I feel. Amen. I walk by, you know, I move by, you know, how I believe, you know, what I believe. Amen. Hallelujah. Ye e fa pe ona ya tadi tonu le upu le tua matua e fa atu tua o le taimi la te talo ai. Amen. For my tala Yesu, when you pray, believe that you receive. Amen. Ao mai le tono te talo le fa ingo ino le prayer of agreement. Por te talo ia loto ngatasi
Whaperetani for mai. Again, I say to you that if two of you agree on earth, ilalo le lalo langi le nei, concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Amen. Mea mua mua, tatou o suar finangalo lea tua, when we come to pray in agreement, pen o whai atua tatalo lea, it's really important po se tatalo lea mo urunga lii. Ui wafu ito o luala ua. Amen. Aho le temi te lua mai te lua tatalo. Man, come and pray in agreement. Ya lua agree le mea lai te lua tatalo ai. When you guys, agree, hold on to it. Ta ofi e loina. Amen. So emale mau just pa ia when you guys mai tu lo pole tua o ke o finangalo le tua lo mai lo agree lo mo le tua ta ofi lo ina lo tu lo se i mo tali. Amen. Hallelujah. Te lo e mi te le tua ta to needs. Amen. Mo se uma ta to le mele ala ngale kalia ka ko kalo le fa matala just pa ia wala ngale kalia ka ko kalo o ngole a ka ko kalo aku ina ia fa mali ina yo ta to tu ina na ngale anga. Amen. For the limit, siaki le atua. When you pray, check your motive. Siaki le mafua anga ya la ina etatalo. Po se mafua anga le lei. Po se mafua anga fa tau nu ina imana onga le anga. Amen. Let us not just pa. Check our heart. Ile mafua anga ya la ina tatu tatalo. Po o se mea tu sama fina ngalo le atua. Po se mea mo tato selfish. Amen. Weva aya Yesu pe etatalo mo istangata. Always pray for others. Amen. Hallelujah. Tatalo le atua mo, tatalo Yesu mo istangata taimi uma, tatalo mo istangata. Amen. Hallelujah. Tatalo Yesu fa manuia, tatalo fa malo lo istangata te Lord fa malo lo ngol fina ngalo na le atua. Amen. No manao ai le ia loa tato wa onga I tatalo ese tato tano ai. Te manao ye e loa o le ofu tau ese taua. Amen. Sau se taimi tato tano le ofu tau. Ai mo neva yaso tanoi oi fai so sai linga. Amen. Hallelujah. Tango fai so research for lele mai tango o ye observe le scripture ma tilo ye. Ile fina ngalo le atua. Amen. Ile ofu tauna e umolona failo ofu ona e tatalo lo la ia. Amen. O lau tatalo la le na o la lo la ua e tau ai fa ngale upu le atua ren fu matala Yesu fo mai o ta male pelu le nganga. Amen. O le pelu la le na fu matala Yesu atu ma auto tu mau ya te au mala upu ya te auto. To te ole atu le tamai me to te mana o e faia. I say because you have the word. After you have the sword of the Spirit and then you pray. Hold on to the will of God. Amen. Ona e faatali lo la ia faatali e tani elu. Ye e faatali I se I ona maua le tali. Amen. Awar faakari fo ile le per faakari fo le faakari le pasi. Hey, faatali fo ile le atua with faith. Amen. It's coming. It's coming. I believe it's coming. Amen. I'm healed. I'm healed. Amen. The word of God says this. No. Hold on to the word. No. Tu sa lava po le ani fa ngono lo tino. Hey, no, I am not moved by how I feel. Amen. This is the word of God. Hold on to it. Of tau a toa. Ina ia mawhai ono o tu le upu le atua. Ma malo si a ule upu le atua. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Samoa. Ta ua yo le mele o loa. O le mea te fusifusi le lalo langi. E fusifusi le langi. Amen. A o loina e tala. I le lalo langi. Tala fo I le langi. Te loa a ona e tau fia se tali. A ona e whaavai. A ona I maule le kari o lau kakalo le lusi. Sau le angelu fetau I le o ma le kari o lau kakalo. Amen. Ai o le tele o tātou te talo la lawe a pirikia I runga I le I o mai lalo. Right? Tātou e whaetu I ke longa o whai kaua ku le kusilea. Le kusilea tani e ro whapea. Longa winga o le kele o kakalo I ngā whaiso ele I o mai kari kakalo ngai kamai kiki. Longa winga la lawe kaua la a ngelu I runga I o le ele I o mai mara kakalo. O la lawe a pirikia le kele o kako kakalo. Amen. From now on, when you pray, hold on to your prayer. Hold on to the word of God. Believe the word of God. Tali tonu ilana upu o laua tali. Amen. Hallelujah. That's how Jesus operates. Amen. Hallelujah. Whamanuia le tua I le nei.
I lau whaafonga Samoa, whaamanuia ta tonu nau i eise. Malama anga i pe no faiatu sau se taimi, to so o tātou plokalame, i ala lava ile, tātou a ongale nei e whaasoa mai lava lo na nganga, ma o ao mea te tātou, ma whailoa mea te tātou le mea moni a, e ala ilana upu. I nei e ma whaiona tātou va aile so si o lana upu, amen, you know it. Upo lea tua o me tātou fa mea o ngaia o hao e whaatonu e tātou e tusa malona fina ngalo. Amen. Ia ole upo lea lea tua ia po se whahenga na te talo sa o fia tala noa i fo i nea fiafi. Ia wā fo i ne mafuta mo tātou watunu. Ina ia mawhai ona eiloa. Le tāu o le ofu tau. Amen. O le ofu tau la na whai e tātou te te talo ai, amen, tu tu mata tu te talo ai le tua, ia ma whao ngā le pelu o le anganga, o le pelu o le anganga nei te tau ai, amen, ti ngā lawang wha amasa o salo mariki a poro like wha mai, no, le pelu le me le tuspa ia whaapea, I say, you still hold on to, the answer of your prayer, amen, wha manuia le tua ia te oi sa moa, wha manuia le tua le au te talo, leo tu ina hatu, e le tau tinonga mātongo fia stasio tamali, e ala le tātou Bible study o te, wha malu sia fo i tātou, e mwhaina na whai mai whaapea tātou, peo se whaate ta inga leo ni tau tinonga, mo le pa ia mare maro le tātou watunu o le ato ina mai le tātou polokalami. Po ua o ngā le tātou polokalami, ma le tātou awa onga, le a fo i se mea ua whai e le atua i lo a inga. Tele nisi o tau tinonga, whaafetai, mo i lātou mo le avanoa i e message mai ai, ma whai mea lātou tau tinonga, ia e ala fo i le ngalui o le anganga o le atua, e ala ilana upu i tutonu o tau wola, ma a inga, ma ola ma soifua si tātou watunu. Hallelujah. Le tuol mātou ta mawhaftai lau upu, ta talo i la ua fio i a whaapeo na fofola ma fa malama atili e lo wanganga pa ia feta lai oi ia avea i mātou o nisi e tatalo mo mātou tutu ma lo mātou mautino when we pray we believe that we receive lo Father mātou te tahofi tali o mātou te talo mātou te fusifusia foi ma mātou tala me le lalulangi ina ia whaapeo ta mā o na ngalue mai lo wanganga o angelu mai a te oe o lo e whaapeo na auna mai a te i mātou ta mā ta talo i la u fio ta mā se e au mea le malosi lau whanau o whaafonga ma whaalongolongo atu au mea le malosi ia mawhaino mātou tutu i le whaatua i lau upu whaatau nuu lau finangalo ina ia tau nuu mai lau finangalo o lo whaia i le langi ina ia whaia i le langi i le lalo langi nei tama ia tau nuu mai lau finangalo i le nei lalo langi e ala ia te i mātou o lau whanau o lo vala au atu ia whaia lo finangalo, ia iai le file mu o la wa fio i le lalolangi, ia iai le anga le leo oe, ma whaatau nuu tama, ia whaapeona tau fia wai le ise anga sala i le langi tama, ia whaia lo finangalo i le lalolangi, awana ia ise anga sala i le lalolangi nei, ia whaapea tama o na ave ese, i le teimi ave ese ai, ma whaatau nuu ai, o le mātou lea mana onga mātou te tutu, ma mātou au na ia te oe lo mātou tama, mo lo mātou tari tonu, o oe lo mātou atua, o le aso lava e te whaafafonga ai a mātou te talo e tusa malo finangalo e te tali ai o wa oe o le atua le lei, o le atua halofa pe ona e whetalai, pe whaape whea e ia te mātou o e leanga o na avatu mea le lei a mātou whanau, a o oe o le atua le lei, e te le tau fia ea mea le lei lau whanau tama, o te tali tonu tama a o te talo lau whanau i malo longo o lato tino, tama sesi le nei a fiafi o whaalongo longo mai tama, o yeini mai le tino. Father, in the name of Jesus, I pray to release your Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, Lord Father. Whaatau nula upuna e whetalai o whaalava o malolo ai. Tama, a whai o yeini vahenga o le tino ele o mawhai ona, se vahenga o le toto ele o mawhai ona a to atoa, o vahenga o le tino o musele tama, se i toi whaaola ina e la ua fio musele umo o le tino, o a ano o iwi tama, e o yele mana o lau upu tama, se i e whaamalo lo i lau whanau, whaamalo lo tama, se si o mana o mia lau whaamalo longo, whaalongo longo marinei a fiafi le suafo Yesu, te tulia se ai le anganga o le mai le anganga o le tinga le tino, le anganga o le kānesa tama, in the name of Jesus, Father. Lord Father, I uproot tama o te si tia pe o te vele se ina ha o le mai, i te tonu o tino lau whanau o lo maafuta mai, se isi wa a fia fatunga o tamai le neia fiafi, i le suafo Yesu, Father, I pray for healing and restoration, Lord tama, to restore e lau o fio tama, o oe leo se tangata e te tala pelo ai, o oe o le atua e te tu mau i lau upuna e fetalai, o whaalava lava o mātou malo lo ai,
a mātou fusfusia foi, pe mātou te tutu i lau upu ma mātou tu mau ia te oe, ma tu mau lau upu ia te i mātou, e te whaia mea mātou te vala au toi tama, ta mai le nei a fiafi, a o tu i le vāta mao o lou nu, ma le sio mātou a ina i lātou whaafonga mai, o tangata ma mai o whaafonga mai tama, a o tu ai o luma te tatalo ia te oe lo watua, e te le wha ma ina i lātou o e whaatua tua ia te oe, tama, whaatau nuulo fina ngalo, e pei ona whaia i le langi, ia whaia fo i le lalo langi, e le eise tangata mai o i le langi tama, e le eisi tama o polonga i lunga le langi, whaape nā foi, tama lau whanau o whaafonga mai tama, awana i eise e mai, awana i toi mai se tino, awa foi tama i toi mativa se eisi tama, pe ia whaape ona whaato atoa e lau o fio mea oma, a o whaatua tua hatu, whaatau nuu lau upo wa o oe o lea tua, e tū mau oe whaavavau, tama, let your will be done, tama, whaatau nuu lau upu le neia fiafi, a maia se malo longa, se vaiaso fia i lau whanau, i le neia fiafi tama, a o whaapeona mafu tātu, i le suafa o Yesu ke riso, lo mātou a lii mo lo mātou whaola, whaafetai lau whaamalo longa, whaafetai le ngalua lo mana, whaafetai tamai lau whanau, mafu tamai, ono le suafa o Yesu ke riso, ua ole mavala aua tuai nei, amene ma amene. Hallelujah. Vi ia le atua Samoa, whaafetai foi, le whaavanoa hina, o le nei afiafi te mafuta mai ai, le tātou wa onga tuspa. Ia tatonu, wa isa whaamalosi au whaaleanganga mo oe, ia i lausa valinga le nei vai aso, ia e loa le tahua o le ofu tau, ia e loa foi a e tatalo, tu mawai. Amen. Tu mau i le tu langa o lau tatalo, se i eva aia le tali o le mea na e tu wairuma o le atua. Amen. Me e tatalo i le atua. Ai o le mea mua e tātou te le tatalo sa ili lona fina ngalo. Look up the scripture. Amen. Hallelujah. Look up the scripture. Whamanuia le atua ia te autou umalava Samoa, whaafo i pele vi inga i lo tātou wa tua i le nei a fiafi ono suafa o Yesu ke riso o Kevin Uruiva le nei. Alofa tele mo oe, e mai moa mai sa mo i le tau tinonga le nei se tasi o ta mali, sa whapeo na tu ina mai, ia i le tātou polokalame, a iai sau tau tinonga, ta talo fo e tufo ia te oe, po e sau video sen mai nunga le tātou Kevin Love Ministry, e a veo se whaamanuianga, o lo o tau mawhai e tu whaatasi se tātou polokalame, mo se promo le tātou Bible Study, to tele nisi, ia a wheu whaamanuia le atua ia te oe le Bible Study, ia ma whaasa o loto ia le atua oe, mai ia malo a inga, fo i le vi inga ia te ia ono lana upu e mau al sa o tonga Kevin Uruiva nei alofa tele mo oe fa soi fua ia ia te whātalo whātu le o ia mal mamalu o sa moa e mwhai o na whaalongolongo me le nei video se fiafianga o lo loto ma se Masa unau fo i tu whaatasi le nei video. Ona e moli mau toi se sautau tinonga ola e le vavenga wa whai e le atua i lo o langa. E awala mai i le aonga tuspa ia a le susunga ya Kevin Huluiva o lo o whapea ona whailunga le o le online. O lo ingoa o e sene Nelly. O te sau mai le la whangale o samatau i whalatai le atu whalatai. Whaase furu nei tau sanga mo talun o alu le atua o alu whaolatanga. Mene nā whaase furu tau sanga nā taurus furu maliva tau sanga o whetau ia o ma whaina o le me o le ulu. O le mawhau whau e le moe. O le mawhau whau e ita. Nana vaai atai me le whetau ita. Vaai atu i tamaiti e le sangatonu mai ita. Vaai atu i tupe, i mea tau tupe, oso le ita. O le whaamaualunga. O mea o le olanga nei, o le amio leanga, o le... So se mea, so se mea tau le tangata, ola, whaetu e le alati ngā le na aulau o keusiano. Walu le tua. Ai e le aso no whaalongo longo e le live le a o onga a le sunga ya Kevin Uruiva i lunga le
O faisi le vatu pea male ya mati se vai meo mati. Fa malosi mai ai na tala noa mai ele tangata me tau fatu atua. E se foi la uia va ai ma la ua whalongo. E se le fetau i a tau o mea uma e tau tala mai la au na le tua. Ina walu e la lesi aso na tau tala ngia i ele tangata na awa o mai ei. Meo le mafau fau. Ina ua sau noa la le ona le tua le tu le tau spiritual warfare. Fai mere tala tangata. Ele o le te boni le na ele o te apolo na kok whekaui. Ngai ki awa avaue e kuli ese. A o lava manatu tu wai o lo i tutonu ia te oe. A mai ma mawal tuspa ia. Lua korinito mtau pa sefulu fai pe tolu fa lima ono. Fai me au penga o mato taua ele fa le tino. Ai fa maloro sia ele tua e talepe i lalo ia mea mawalulunga ma e fa sia ele tau po ia keriso. O fa longo atunga. O le mea moni alea o au. Ia nalu alu lea. O le mea le fai le tua le uolanga. Leo ele ia tau le vavenga le wa mata. No o interlesia le iai mo follow up ai le i awa onga ale sunga le ia kewe. Ina ua alu o mai lo le serious fai le serious o le tolu vaenga o le tangata. O ina lana mfatua ia o tilo ai. Ile fata atianga mainga ele atua o lo uolanga. Mea lea lainga nga ti ngā lo tangata ma maua loto ita ma maua. Ina ua sau noa lea au na le atua. Ia wha naulo wanganga. A olo tino. A olo loto. Olo mafo fau. E whai e au whiriwhiringa. O iei ho whaalongona. O ina e te tau na o au ina i le upo le atua. E te tau ona whaafo wina. E te tau ona iei le upo le atua i te tonu i. O tilo atunga. O le i tonu a le a wha ina ia. Ele iei se upo le atua. O i te tonu a o ulava manatu. O ulava tangata tuai le i te tonu. Le alaina tupu lele. Le nina tupu loto ita ma tupu le fe ainai ma tupu fa mawalunga ma tupu fa yo mio se ma ala ya lu tonu fa tanga no vai atunga sa no fa le au na le tua e te tau ona mai o te tau na fa atu muina ia oile upu le tua ia ule ile upu le tua lo loto lo so watasi fo na mea na tele na fe ave ia wo le malama o la emeka o le soul o la almeta o le nganga o la elemeta o le tino ala wo fata tia mai nei ele au na le atu oka o inana o wi lo ile mela o lape ai ma le mele o fati nga ulu ma le mele o tata ia wi me se e lo lava tangata fa sau no fo ile au na le atu ia le poto ua faasese lava i tatou ia tatou ala e ngofungofo ki apolo so nga fai fua leo ti apolo ai le o wa winga tuai ele i ave esea o la lava i ai wa mata ua le upo le tua e ta ua pe ona sau no le ona le e ta ua le ndei le upo le tua e fa atumo i tatou mafo fau e fa atumo i lo mafo fau fa atumo i lo tangata ia fai filifilinga alo mafo fau fai mai tonu o le atua o le nganga o le atua le upu le utatia tonu ia a fa ososo mai fo ile li o la langi leita ia a tali atu yai le upu o le atua le tonu ave yele alofa a sau le fa mawalunga fai le filifilinga alo mafo fau ave yai le fa mawalalo ave yai le fa mangalo ave isose mea o wola le filemu te vi ia le atua fa afetai le mele nei na o safai le foto a o malama lama le lei
e ao ina fua levan fa na ulo tangata o tari tonu le tua a olo so polo o lo mafa fau e le o fa fo wina ia ona saula ia le male tino sa tala ngia fo ele ona le tu o le tino ia fa sa toro ina lo tino ia fio mai ke riso ia fa na lo wanga fa fo wina lo so ai fa sa toro lo tino oka wo uva ai se tangata mama wo uva ai atu ia te au wo unga lue ina ia avea o tangata mama le tio fa maile a fionga le tua sole e fa fe ona fa mama le tau le alo nala lea e fa mama le upu le tua e fa ma e fa sa tau ina wa le ma fa ye se ma lo si tato ona fa sa tau ina tato tangata se vanga na le upu le tua o te wha momoli atu le wha fitai. Ia lau sunga kewe malo wha le tua. Ia wha pēr na wha manuia le tua wha fitai. Wha fitai au a onga. Wha fitai le mea lofa le tua wa atu wina ia te oi. E whaola ina iona tangata. Le tioa whai maina e feta na e sau noa fo elesi aso. I le tusia o hosea. Whai mai wa fata ape baina lo nuu ona ua le se poto a to fai mai foi le tusia Isaia ea lena e ta ua fai mai ua ave fata ngata o tau wina lo nuu tata Israelu ona ua vale lea o a usava lea le ala lea asia le ua upoto le tioa upa la apostolo fai mai ina ua o moa keriso ota mea uma faftai le tua wo mo se tangata file mu a fai mai ole a ita mai la langi e vatu ele file mu o ma fai ona vatu le tali I tangata o ma fai ona vatu le file mu o ma fai ona vatu le rofa o ma fai ona vatu le tali fa le nganga I tangata o lea o te mole toila o faftai tele e lausunga tatu fai aonga ia sanga fa manuia le tua se vatu la fa matalanga le la tala le tas e aole fa lockdown po mati se vai me o mati ila amatanga no mai le unga li I mai America o le la me lo fo fa perfectanga e pe fa sai lungo tangata ai le ola le sa fa ila la unga na fa pot oi lida sol mato lotu e mana o mia se mato taimi mal tamalo ia na tali mai le mato atu le to tele leaders au te lot ma o matelo lotu le ile me o le ile Christian Center I Porirua I Wellington mato atu le te lo o ma ua malo to olua na mo spot te ma lo le amatang ma kalo ma tama lo mai o mai lo ngali le o mai lo e lua lango fo no foi mau ia ma no fo te ma lo fa sanga tonu mai e faile pe e tautala mai upula va to le tuelon fa me lo tala te malo o le o lo lua o ile awala swinging preach o le ko inga awala fo le fau I mai e ke aluai e ke makua ele lope ke o le sipiko le lo li mai ele kuse me kasi e swinging solva pe le awala papa le makio me tamalo na o le swinging preach ai awote lo pole na tu te o male tua e te luo ea e le sipito e te luo tau nu le sipito e te luo ea e le sipito ai te luo watu ma avatu fua fruits o le upuna te malon fai mai ai va ai o lea ua umana sa auni e lea tua lana au no Kevin na te faia le process lea ua fua le fua lea mana lea na tautala ngia ele au na lea tua mole ole mole tela of after Kevin e fai fo el mato home group ua mawhai ono o tango e tala atu nisi mea ia te lato e winga lawe me I tangata e to tolu ia malama lama I o lato tangata
o tātou o a o le nganga, o lo nofo tongo le tino, e iei lo mafofau. O lo mafofau la, ia pei, ia o ina e, i le upo le atua e pei o le mafofau ke viso. Tātou, le tātou me tā upo fo i le na iele tusi a Yosua mua fa ipoe, e varu ma le iwa, ia e mafofau ma e mana tunatu ma e memu le upo le atua, ina ia o i lo loto. Whaatai Kevin, e le ai sesi mea, e sili, le tofa mai tusi pa ia, le tusi a salamo, e le se mea sili atu o lo vaai, o lo wasava vali la ufa nau le upumoni. Whaatai Kevin, God bless, whaatai tele lava, ia whaamanuia tele le atua le tatu waonga, ma ia tele ni a nganga ia aina mo le li molon fina ngalo. So fua ma ia manuia. Se ua iloa no finanga lo leliri o ai se ua pule faatasi ma oe